ener malaken yam kana diale konti lenka roine gwasme kan online TV channel anda manduni chan kos nyag bi no rachme gor jen o de ko rachme de kon nywa kel mi jiram jidit gor no jin bi channel bi nywa kana ko ken ko gor ben go jin bi subscribe kan online TV channel bana jome bana jalling ke kwi kamesni rei wicha kama yom ke kayunte state kana warap bana jodan le roda bana jalling tin kamanan le roda gorno jin bilerme bijelin ke liu ka tada na len ngaro din keja bukon jo me bana je chulin kel ka do brande kon lin keja jo chanon gwasa me gorno bialing ala disarmament e let kirma yadi de ki state of emergency me dani let kirma yadi de kana ko gwada shit ka mandana gorke men peno we gwasde ka jo ma chalat gwasa me chalade wonene wachi yow shikatel yo shiga tel ke yo la bed jere dan de kula kam de nyitin kontin de me de kula kebeken wachi toto shiga tel chike jo dan chalat non waga men che fel ko be disarmination plan rewika warab state kana mayom wa cheja kapchong antame ko tele funding jo me jo chalat minister of cabinet affairs dr ashil malay ajen ramdan chiraje me chi kwen achere me ngai kon diala no chi kirmi yadi che gorno ba ma ba kep ka jang ka ba kep ko nore kon tere wi ka mayom me ran chana gujene wone enwo ba ma ba kep target ke liyo kwa target en wore chere me ngai kon right now michigan report me ken nyok nong ni en go cha match cha kabden cha je kap chong sometime dong dara do me gor ne jen wo ba ngwen ba wilin ba ji wil ke je ko ngai kon no disarmament me cha yor pinya la to ko pes dang bakel dio jenta ma chang na payra ore dio kan kono chuptin ka do be dana ci kirmi yadi cela no ba mej ba ga kep ka ci kon ko dial chana kenen tin kon cha de la tere wech ka so sudan chana mandana chala gwas me chara nywa kel bana mandana de kon lar ka kwidien ban je kulo jek ka jom chala dr malay admitted that government waken tigare shu ka medit ka do badan and they can kwak de kan kari ale ka je shit ke nying security ka do badan dong de mej de kula kep ka je wa ken laslet ko tela kwak no amena kwen gwasme Dr. Martin admit that the government is struggling to provide essential service including security operation because of severe financial constraint. He also highlighted restricted humanitarian access and the rising insecurity as major obstacle facing the state. Jen jorani kan laden wo ko kwiko tele budget mugwa micha jeki yo wa chukume kirma yadi cha kamen ni cha jakap chongo jorani chalat dobe dana de media kap chonga je kan u ke lode wa SSPDF South Sudan People Defense Force ka jo dana chalat wo teme shikana kap chong wa ken shiga tike dol mudin mi shikana dol ka dobe dana ndong de match de kap ka je men chawo je cha je no tele yo kon de kula kamne content kwala mo kwajele lat kon jen gore campaign medi chen ngai kon diale ko gore human resources chet ko gore na ala de SSPDF ko kan che ngai kone ne wan ji kan logo no bik liu ke jan tam men tam even jang pan kin kan no dong de kan men de kan ko kep chen ngai kon diale no ala kormi je berar cha kan no shina liu la liu ken de ni kala liu ne te kon la jewch ana mo bane wi ken no ngode teka anyong men look long a plan ko sikir mi yadi che gorno be delat ka do ko benedial be ko control ko be election be control che ma ngai kon diale eno ba campaign dung disarmament ba je la che jek gwaye but mite pin ku jimi chit kon tam ngai kon no conduct ma char kana kon luñ ramadan de mal der ko la lat kene kir ko kana kon ngode jak plan kid mi yadi ko ba impossible long changni men che gonno be tidial be control ka power ngode beje tele mi gwa me de rode long kata dana gore jen wodere let ke je so ko kuje mo shi kume SSPDF men chore we ko arab state kana mayom ke ga yunde state kan kuje no na me beje shi bu wo nyam ko tele yo ke tele budget chan mo roje met ko ki budget ka gwase dan chan prime minister ko de sha no chi ko na ngach en wo shi wude shalga me Dr. K Vice President Dr. Bolmel jela de gwan wona ne ɛjɛn ben civil servant baga jaga baga moy ke yoki bana be kap yo but yote konte gorno de top de kamna ken ka ben de kolar no ne ka pay dog e selar ga je chang ndang redu man ga pay dog selar no ba yo ba ka kap ki salaries do be dane she kwen pinge je kan ben tok du no te ka tana ti yo chi ken ga je
sianen bon go chine de continue dul gore chicken dul gore kan pel chit ke ti cher ki nyech nyok te ge de ne ba ti shir ral ba ka kwi ko chicken yo chicken ge jek chine de wan chiru din kwel ka kume mala kum kir ma yadit ala SSPDF tin ko nanga kor nanga front line ka nasir nanga front line ka fan gak nanga front line ka pa jarre diala to rana gwi no shen bo liu ka do ma tele mi jeka chukan kap ka pai kel ka wade ala do mi mo cham gen widien ke jeke sha gor no bikan ta dan let kum rode je biken nga chiko ka tele yoni ko yodi al chaga kam de ni UPDF Uganda People Defense Force so duob me mission lat ka gwase dan ko cha budget ke le charge top kir kene bol mel kana kam di Uganda so tam right kone ci campaign gor kene de lat ka mayom duob dan de ga me nware na kep ke je la ngwane nware wata me ci plan di mo che boy ke che pak ka jodan ci kan lat so ne meni am goro de yen dial de ngach eno campaign me chala do barode dil kap chonga jodan chala ban biya kula ngaji la taje ne mi cha report taje tu ko ci kum kir mi yadit chala ngo cha me cha ba kap ngaje no te ka miti pin ka bit te miti pin mi chikana to pin mi cha gorno ba ngach so la ja gorno bnedin kontin titedin ka ngwa special gan won kono gangan wore gorje no bi widen ba te chunga be ka rode na gan ko na tam de ga pere ka ba chir ngai kon plan lat ke jang already tele gwan mu gwa ka kon chi nasir chagwa chi fanga chagwa chi fanyijar chagwa so all these places tele mugwa mutok ten so kuje mo den war de rin delgang ke de nitin kona la de ni kirmi yadit medan channeling no shi ken me chigana ka warab state wajane no we jankan kan no by the way but ke media ne ke social media jaga kon ko banaji believe no te meti sa kep no chicken dong men yitin kontin te ka bes ni ken kan jang chicken ka rol gwas kel ba ko won en go chi jang chi ka mech ken chicken ka top tel meti cha to beken ko en ko le rode a kur kam nuari kan jang chi kur hali krodian e ka kwi hok chi jen ko tem gor ga jan o mishi nuari yu tel mecha me ken chu kep ja tok bikir me yadit ba all the border ba ga chu gak dio japan chana right ka kwi ko manan le rode anu kir me yadit Ramadan la Chief of Defense Force se jawuj wure shal ke polnang cha gwada she wure shal ke dawa turjong che jelaten ngum wo je jekaja te de kan la da wure shal ke me polnang ko polnang me chal kame cha jogo no nur dial joy ke ka bodo ken dial nang ne ken gwada dan ti Ethiopia ten ka wuru Ethiopia kan dial ka woka kem so kin me yadit ko pef ne way ka dob ko bela kwar mitela me biya gol changa dana wa queen kware wa jelat ko jan dob dan la lat ke aram gor no be win mi gor je be win ke jira ma dictator mi ci tok ci les gwasde ko ngejen go ne to mu ka to gwad mo gwad ci gatino ba nganga no bika plandian ko bika ne jaga ja fail ki bika vote against that person and ana ci gor no dong the election der ko gwade ci rekin mi yadit so dong den wade kan chonka da ma char de chonka kwara ko ken so kuje mo jaga kin mi yadit ko she be tedi che be pat so the only way and bikir mi yadit balat be gor no bene dial be ka joj be no be ka joj gon ko na tikatin ko ngad jen wonena ala majority ka jang but neten gor ka jang kan wore so wade kan wore wi ka so Sudan bu ko refugee camp mo je ka kuñ midit ko bala kwere nyok ronan be nyok yene ka doctor ma char pele jere tijien che gorno beluñ ba jaga je ko run gwadan we doctor ma char we jelunten be monja ka gwan ma toro longa ba ko in kwar ba chula tele gwan me bi doctor ma char be campaign be jelat kije so those are the things in kon let keep plan kir ma yadit so on tema ka jowo gor kon liengde wonena kuma kir ma yadit wa plan die ne dana gor kan de kan lat ko de me de kan ka kep wa tema she pel ki she boy ko keni tele funding ki tele yo de kam ke de ni kano de nat de ka ko yo to wandi ken ko long so jo me mu gor no de yena ling ene gor no be nyane de ko ken gor kon de kon lat ko de kon ke lingalong do ba dana kap ko me ke je me chong wala chi chong the last message ka jane ka ye kuma kir mi yadin mu goro ba me ba ka kap akona tok dormur leni greater people administrative area ne ken ko na to dor la nur la kana kan siang nang kan gat ka bom mai kan hok ka bom kan kan nur jen gwa dande kan wala tan ne mi chikan de goro bu men nur bu gan ga kap no kar ne de konti la threat ka tin ne de konti la murlene bi anga jeno yos ka kir mi yadi chan right tin bolong use kir mi yadi ka la tool ko bi ken ware bi ken kanak ka bi ken dor dan te ka ko bi ken am ni chiang
bukan wer bukan shop busy ke murle chi kan bele gwine do badana let janga ka witin content ten wer tikaten ajen jo dana go de nywa yekel en biati kamal gor bi nywane ko kin ka chu je forget and be subscribe kan wer online tv channel biate mal bye bye